اوی انسانی اوی خود تعالی بوما بحث کرد سورة الكهف دا خود تعالی مال دا بویه هوال خبر گوتی تدبینی اف مال و باغ و بستان اخر قوتا منه بزانینا منه بشرزایم هدی اوه دانا خوده اگه خود تعالی دوشته بستین دشتستینیتن وقتی عبرت بخواجه نگرد دنیای دا خود تعالی درسک دایه وقتی دید او ملک و املاک او باغ و بستان خرچون اینا چی اکثر هاته یا لیتنی لم اشرک به خوزی که من نعمت بو خود تعالی زفرانده باوه نبو خواه نبو هز و قوت و عقل و شرزایا خو بلکه یا خود تعالی بو نیامن بو اوه دنیای دا سحکی هندک پیشمان بن هر هوصا او قوم موسی وقتی قارونی دا وقتی دید قارون بخزینت خواه هات او خلامت هاتین همی یه بس کلیلت خزینتوی راد کرد لتنوء به اولی العصبه يعني او قوت افت قوت و هز و اودی و بین ششکن هفتهشتکن بس کلیلت خزینت قارونی یه راه کرید چی گود؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون خوزی که او تشت قارون هی مجی هی اف مالوی هی وکینی که وقتی ام ای که خوزی که فلان کسی خوشی که مجی او هبا دا مزانی با از ده چکم او ده چکم یعنی بس هیوی و خوزی و امیدت ما یتوان لذت و خوزی بس پشتی خودت تعالی چکو ایمان نبو و همی گنه و معصیت کم کرد و گنه و معصیت داتت هات مزاختن وقتی خودت تعالی او مالوی بخزینتوی و بهمی تشتا فخسفنا به و بداره الارض چلی هات اوی ملتی اوی خلکی اوی خوزی کد بردان کو وکی قارونی بون چو گوتی؟ الحمدلله موکینینی چکو عاقبت دید خود تعالی برخه دید بوما بحث اهل ایمانه کرد بوما نمونه اینان الدنیای دا که هندک چوا دا خوازه هندک تشتاد کن و او تجدیماهی که بوان دیار بیتن که او تج ضرر وان فایده وان نینه شبر هندی گلی خشکو برا ابد بوی حالی قانع به اوی توته بوی وضعی قانع به اوی توته دا او امتحان خود تعالی بتكري او نعمت و کرم الجل تكرين امتحانه او بلا مصیبت داینته امتحانه سحکی خواه بوی امتحانه تو ده چکی چون خود تعالی دی في امتحانات ده بسیارش تکدن هزر و هیویت هندک دینه که چون تو نظانی او ده بیت اگر هندک کو سرداچون آوان آن بو باش یوانه بس خود تعالی زانیتن کسی دی نظان منافقت وقتی پیغمبری ده علیه الصلاة والسلام ها وقتی هکه چوبانه جهاده همیاد گوته ام نساخین مال کستیدانینه یا پیغمبر خود ام نشین بهی وقتی دید بسلمان سرکتن و مال و املاک اتلپیتوان داد هات و غنیمت هات اینا چه گوتی اوان منافق یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا خوزی که القلبام بس دا او ماده بگهته مفهوم ایمانی هشتره چیه دلیوان منافق نظانن بسلمان بو چی وقت یعنی به حتی نیکجی یعنی تو سحک انسان ایمان در وقتی تشتکید کرد یب درستای ایمان تینه گهشتی و اسلام تینه گهشتی تو خودی که چند گهته داد توی نویجه که چند گهته داد تو چند گهته داد بو چی کو مفهوم ایمانی هشته تینه گه نظانید ایمان چل مروید کرد نظانید ایمان پلکت سینگ مروید حتی مروی نکد او خودی تعالی پیخوش و او پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیخوش او انسان نشید رین تخاره حتی گهته هندی خودی تعالی بجته ورد داخلي بحشتي بوكي مؤمن آل فرعون قيل ادخل الجنة اشني دي بيناوي حتى الويرجي بش خوزيكا او خلقي مغازيت كير برف هدايته وهاد باو برف ويركي وچوبان نچوبانه چگونه معصيت هذا انسان ايماني بس انسان ديتر فقيري همي دنياوي اف دنيايه حياتوي اف حياته اواتي دا جيت الدنيا دا اجبر هندي وكي من يا ليتني خوزيك فافوز فوزا عظيما دا او منفعه الدنيا يبيت من نظاني في حياته مؤقته حياته اساسيه او قران بحث كت حياه قيامته او خذ تعالى وقت يا ليتني قدمت لحياتي او تشتي من كري يعني او تشتي بريني كمن كري بو او جيانا داهاتي او جياناش نيده چيته تيدا چكو اوي مرو ويديت چکو یه سر کفره بود سر معصیته بود چه عذاب الهیویش نی گوتی خوزی که من بخاکر با خدای تعالی بری ام نگیهی نویره
نشان ایمان و نشامده ایمان دار که پشمانم پترتر نکر و ذکر خود تعالی نکر و او تشتی خود تعالی ویای جه به جه بینن. نمونه هندی بوم اینا دنیای دا منافقت وقت پیغمبری دا یه قارونی ایوان مروف خرکا و صورت الکهف او مروف دولمند و زنگین بوم اینا که دنیای دا اف مروف چاوا پیشمان بون. رجا قیامت دا لیت جیبو مبکارتینید فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. سان کافر وقتی چید ایمان بخود تعالی نت اینا، ایمان بپیغمبری صلی الله علیه و سلم نت اینا، ایمان بقرآن نت اینا، استهزاء بآیات خود تعالی کرد، بو خطرانه و یاری پیغمبری صلی الله علیه و سلم کرد، بو همیتش بو کربونه ترانه و یاری و صحبت و چه قیمت ندایه و مرو ویلگرد انت خارج گله هشیار به. وقتی مجلسک تدید ناو خود تعالی، ناو پیغمبری صلی الله علیه وسلم، قرآن، اسلام بحث بخرابی هاته کنه نری نخاره الویره چکو غضب خود تعالی الویجهی تیتا خاره دالگل نبی و رجا قیامتی الگلوانا نهی حشر کرن هشی اگه تو نشی آخفتن آخری بیجی توی مجلسی دا نری نخاره بوده باشتره دا رجا قیامتی حق و حساب سرتنه نکرنه توی مجلسی دا او نوع مروفا او صنف مروفا خود تعالی بیجی تو رجا قیامتی دی چی بیجن فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. خوزیکا جارک هادی مبزورین نوز دنیای داشنی ما ایمان اینا و ما اف یاری و اف صحبت و اف بباوریه اب آیات خود تعالی دا نکربان. سورة الأحزاب دا خود تعالی بيجيتن يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقت چنت آگیری دا اشنیده بیجن یا رب خوزیکا وقتی ام دنیای دا ما گهداریا رب العالمینی کربا و پیوت خود تعالی کربا و ما گهداریا پیغمبری وی کربا. خوزیکا ام دیف منهج رب العالمینی چی باید ام دیف چی منهج دیتر نه چی باید. خوزیکا من ریکا قرآن گرتبا ریکا محمدی صلی الله علیه و سلم گرتبا ما چی ریکا دیتر نگرتبان بس وی روژه فایده ناکد خلاص چو جبر هنده إنسان وقت كفيتت معصيته دا وقت كفيتت قلنا دا وكيد سورة الفرقان دا بيجي تما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. خوزيكا من ريكا محمد صلى الله عليه وسلم قرتبا خوزيكا من ريكا قرآن قرتبا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. خوزيكا من ريكا پیغمبری قرتبا بيشتين قد بيجيتين اف نخوشی همی بو من ابز اگر چه چکو فلان کس حواله من بو من ریکا فلان کسی گید من ریکا بیوان کسی گید از دیولان که فلانی بوم و فلانی بوم و فلانی بوم من قیامت آخواه داب دنیاوان او دنیای دا خوش بون و ذوق و کیف کرد من قیامت آخواه فرود دنیاوان یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. شیطانی بریت دهنده و تگوی خدای و تو چوی فایده تناکه توی گاف کده خود تعالی وان مشهد آخرکا بومت اینیتن حتی تأخیره دا سورة عمدا بيجيت يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. خوزيكا اس آخ بام آخ طبعا بوچید بيجيت اس آخ بام رجا قيامته وقت حق و حساب حتى الجاي حيواناتي تتكن يعني حيوانات بشاخ هكا ايكي بشاخ بيت قوچک لیدا بید دی خود تعالی قوچادته یدید بشتی دی توش قوچک لیبده بشتی اینگه هر دو کت کت آخ وقتی حقی وان صافیتیت اوان حیوانات آخر کت آخ انسان وی روژه تمنایت کت حساباوی وکی حساب حیوانی بود خود تعالی مهمیا پارزید یعنی بس دا بیت آخ دا توی عذاب دا بردوام نبید بشتی یا لیتنی کنت تراب وی هزره بکه اگر انسان وی هزره سحکته آن وقتی خودی تعالی بخص روژا قیامت و تناثر الصحف وقتی کتاب انسانی تید که دست راست هم دست چپه اوه دست چپه چید بجید یا لیتنی لم اوت کتابی ولم ادری ما حسابی یا لیتها جارکادی یا لیتها کانت القاضیه یعنی خوزی که او دیماهی و چدی نبالگل
خوزی که کتابا من نهاد با دست من چه پیدا خوزی که او مرنجی دیماهیک با چه تشتی دیتر دیو دا نبا اریگلی خشکو برا نه وقت انسان بری نگهته ویره بری الویره مناقشه شیطانی وشنی بشته قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين افريكا بلا ما بيناتوي بعد المشرقين بي ايك الشرقي بيت ايك الغربي بيتن او ريكا شيطان وشهوات بينا مدني اشما ريكا كادي او ريكا ايمان اسوي بيجرم ريكا شيطاني وشهواته ولذاته قويقا ندمه كنجي دي والمهد خدي تعالى نزيكي 14-15 آياتا بس اوليته بومب كارت اني تو نشامد داد كو اهل ايمان دي پشمان بن الهندك تشتا و اهل كفره و اهل معصيت الدنيا دا دل هندك تشتا پشمان بن انسان ایماندار دي پشمان بید كو او مروف بخاكرنا چاف ليكر و خوزي بردان كو وكيوانا لپید و پشت هنگل قيامت جي نشامد داد كا انسان دي چند پشمان بید الوان ريكت خلت و گنه معصيت دا چوي نه وقت هشتا الدنيا دا هشتا درفت مهميا يا هاي هشتا رب العالمين ملك الموت بما نفري كريا ونقول يا في روحي بدرك في جسدي وقت تخلص حق حساب التهاتن نه وقت همي حسابات تخوا جارك هادي مراجعة بكي سحكيني چتش باشه چتش خرابه چتش تي بكم تايبت اوسر صالحات مروف حسابات تخوا بكت رمضان نزيكه هاي واسيدا تقريبا 23 هيواسي هو صاد بيت هيوا رمضانه يعني دو سه هيوه که دی امت هيوا رمضان نه نفره شنیکه خو آماده بکین و حاضر بکین کش منو زانیتین چند خوشتیوی و عزیز مهبون پار و پیرار چون دی روجامه جهد ابجدی چین بس او دی مینیتین که از دیشوانا بم او داخازا اتکم بجم خوزی کا من ریکا پیغمبری گرفته با خوزی کا من فلان کس بخانه کر با دوست و هوات آن دشوان آبم وکی مؤمن آل فرعون یا لیت قومی خوزی کا خلقی من همی آزانی با از چه خوشیادا و چه قیمت و چه قدر و چه بها رب العالمین دامن دنیای دا هشتا ازو توی تیدا هشتا وقتی منو تی مای زیکال خواهشیار بین و ریکه بگرینه و اگر او بید باشه اوی مروی چه دید وقتی بيجيت يا ليتني قدمت لحياتي خدي تعالى القرآن دا شاوت سحكت حياتي اگر رب العالمين درفتي بدتما وجيان بدتما خطبات هي دا سحكيني كاجيان مصطلح قرآن دا اف جيان ازوتوتي دا قرآن شاوت سحكتي وجيان قيامتي خدي تعالى شاوت سحكتي وازوتو شاوت سحكيني وكيش باشتر بوما الدنيا دا والقيامتي دا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد قال لي خشكو بري خطبة خب دي ما هيك بنين یا گرینگ او ایک اگر خودی تعالی حس کتن صبحی شنبیه محاضره که های سر ایدنتیتی اور هوموسیکشوالیتی اف موضوع گله که برفره بیتن ات های سکول دا ات کالج دا و جا وک اسلام ام چاو السحکینه او LGBTQ چید بیجنی اسلام چاو سحکت وی تشتی چاو مروف تعامل بکد چی حتی چه حد حقی هی حتی چه حد حق نینه موضوعی که یگرمه خلق تایبت گنجت ما کچو کرت ما یل های سکولا یل کالجا یل جهت شولی اف صحبت خط هیته کرنه بجا حکا خودی تعالی حس کرد صبحی ساعت 5 حتی 7 دیما سمینارک هبیت ال ICT
دلويري إن شاء الله إمامة ناشفيل همي دلويري بن أجدل قلبم دي سيرفي موضوعي آخر بن هر كسي كي بسيارك تشتك هبيد تايبت جنج أم حسكن جلك هبيد هاي سكول أو كوليج بهن دابزانن ديني وان أمري وان بچت كي چتش باشه چتش خراب خوش بدن باش دي جلك باش إن شاء الله tomorrow Saturday from 5 p.m. to 7 p.m. at ICT Islamic Center of Tennessee we will have an event. It's about the homosexuality or the Muslim identity. We encourage everyone, inshallah, to join, especially nowadays in the college and high schools. There is a lot of things going on about the homosexuality. It's important to know as a Muslim, what is your position and what you should do and how you should act, inshallah. Everything, inshallah, any question you have, inshallah, we will be there. And it's important to come there and know about your religion بعونه تعالى. Herhusa Nia, the Islamic school, they have an event in February 4th. I think it will be Saturday if I'm not mistaken. Yeah, they will have an event. There is a flyer outside, inshallah, there. Be there, and we encourage all our parents to take their kids there. Alhamdulillah, as a level of education is good there, and you can ask the administration there. I think it's very important for our kids to grow up in this environment, especially what's going on in the community, in the society in general in the US. It's important to see where you will put your kids. Inshallah, go to that event and you will know more about it. مدرسانية Islamic School أول بيلفيو ایونت که هی چاری هیوا دو هی که خود ادبیم شنبیه که از خلت نبم چاری هیوا دو ده هبیتن گلکا گرینگه عیال ما افریکل ها الوان مدرسه گلک تشتی خرابه فیل بن اگر مروی پیچه بیتن و گلک برنامج تین یعنی تو شیب خلال وام برنامج فایده جیب کی آریشا اول بس ریک ادبیم احتمال پاس جهمن هک تو بچیه وی ایونت دی گلک تشتی بود شرح کن احتمال فایده و منفعت گلک تیدا هبم. And also we are collecting winter clothes for the brothers that they come from Afghanistan. Inshallah, anyone have coats or things for the winter, bring them to the masjid today and tomorrow, and we will collect them for them. I think AMAC did this project. اوی کسی چاکی تکبید تشتکبید بوز زوستانه برادرش افغانی هاتی نشنینه احتمال جلوكو بدي بزحمة أبو خابكرن جيرانه أو كسي هبن زيادة أفرو صباحي دي كمكن ودي بوانا بن خذي تعالى إن شاء الله خيرهم يا بن فيسيد أقول قولي هذا وإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استقيموا، تراصوا، اعتدلوا. Straighten the line, fill in the gaps. صفت خراس كالرحمة الودي بوتور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب، إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام. يلي كشكولو إن شاء الله رب العالمين طاعة وعبادة وقبيلك. Do not forget your masjid. May Allah bless you and your family. مزقفته خش بينك رب العالمين بركاته باحتمال وعيالته. وكما قلتي أو نية Islamic School يا الويري أو عيال هبي حسكتن إن شاء الله. اتشيت الويري القلب آخذيتن بترتر معلوماته كم بكتن. هرهوصا صباحية كخدي تعالى حسبكت الاي سي تي الساعة 5 حتى حف دما أو سيمينار هبيتن سر homosexuality identity Muslim identity أو تشتي أبريكا ريد ديت كو ظلام القل ظلام الجنك القل جنكي قالك جرينج أبو جحيل كتشو كرت ما بظان إسلام شو بحسي هنديت كت وشبو شون هيا سروي موضوعي بتايبت إن شاء الله صباحي الساعة 5 حتى حف دما الاي سي تي أو سيمينار هبيت. هرهوصا أو كسي جلوبرج الزفستاني هبن إن شاء الله أو كسي جلوبرج الزفستاني هبن أبروكي حتى صباحي بنت مزقفتي بو أو عائلة أفغاني أوشني هاتين دا بدينا. إن شاء الله tomorrow Saturday from 5 to 7 p.m. we have an event at ICT. It is about identity and homosexuality. We encourage everyone to join us inshallah to know what Islam say about it. And we also collect winter coat for Afghani's family today and tomorrow inshallah, and Sunday also. They can be dropped at the masjid inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from all. خذ تعالى إن شاء الله شميع قبيلك.